Asiasa mwanya mwanya baria mukaririgite wa kiama kia Nopeo Julius Mbijiwe na wa kiama kia PNU Jacob Mantele ne bamenerete antu baria bakuga ne bakubangi na kuri wakenda kwangaratania muchemanio jwa atongeria ba Meru juria jogukari Nairobi tutigete na mbere ya atongeria ba baria mona Franklin Karuti baugite ni untu bwa ibo mutongeria kubangania kwangaratania muchemanio jwa bangi. Nicholas Chabari na Chonkuruki. Atongeria bakiama akia Nopeo batongoretwe ne mukariri igite igwakio Otwen Julius Mbijiwe wamwe na atongeria bangi mwanya mwanya balio Jacob Mantele igwa PNU na kinya Franklin Karuti bakiariria ndiki bande toka nichane ya mwero mutwa ya IPCA ibameneretie kare antugo ya munthi na RMCA sibonde bakwena muchemanio ontere eche Nairobi noeka borio ya gavana Kawira Amwangaza ya kinya no kinya gwethiro tibadhure baina moroto wa kuthangarania amuchemanio oju na aratongeria baba bakuga ate nonto botho kumono na gavana Kawira Amwangaza nonete ati uma na thiete kwengato gitini giki na ikio nonto anjirite utumira botho kwa rutingwe ba thirikari akaunti ya Meru wamwe na mbecha cha Meru tuli antu ba Meru iturigari sana makarika jarajo mbete ukarika antu bakamati kuma Meru monka Nairobi na bakamatine chief of staff chamba mbele ile nchamba mbele urajo kile chief of staff wa chief of guns na vile vile bene nya former chief of staff. So inkuona jana ndi antu baba atiri njira burale merokali antu bisine ukole mokali antu bisine watu kama tabangi bagita kura baraba kulitangwe ba assembly bo atiri njira yes wa mwisho ngabana wa Meru na ruri ntariki nyanya urankoro wakulingana na sheria mba ntariki nyanya muri yonge ndubire ko bisine ole ngabana yes so amba kuthigyo kitumana ndipo kugera maiga lakini bo agera maiga kana bo ala kugera maiga ngari ne akorerie mba mweri joena na yonge tukera gimanto yanga bano ngabana wa bana ndene ya Meru MCA baitangwe oke katiba era baibarita nere tomere bachakoro ndeda mno ba heshima beshiri kuoneka sia kurera anto transport kuma Meru weta Nairobi kweta korwa hoteline ete MCA zibene ikao Nairobi na batongeretu muntu sieta bishop kiora na makanga muntu onto Edwin kiongozi anto baba inge muno bara mama kore tabeta kura MCS beto ibero batu ko tombo shamaniria abo ground to ground batu tugo akawira ate kobwa to ground batu mathaa yonthe mwangale to kagisha kawira weta bakureri weta na mbeca cia county bakureri kura na kunywa na mbeca cia county na biba irete Nairobi utura abetete muchamaniene mandram governor uritumira antu message wa bera at elected leaders and unelected leaders bena muchame Nairobi urabangete urambugete hoteli ureo wena mandram gavana atu kwendro kwira CC of finance mandram kadhono withinene chief officer of finance withinene barabonde bakurita mbecha cia county ika sponsor Kawira na kuthithia mantu teo yari ndendro bwira atiri Kawira ana thina bukona te size yenu owe Kawira rendo yayire mawa wowere ne antu bauretwe ilentore na John Paul kenda baura antu baku erware ndendo mbere kethe ilentore na John Paul akamatere antu aende Nairobi weta kura ma MCA kagitanya gaku neo kanisa ya Kolino batongoretwe ni Bishop Daniel Kethia egitare bakwina maromba kianini kya mairi thatu kinyawe bamenerete onto bobo bakiuga egitare ta kuraya murungu na thete kurungika utongeria abwega kiri county ya Meru na county ya Meru ethina mbere bwega nkomia kwena atongeria Meru bonde babangi ba siasa berete kudi na ta Meru yomba karaboya na thitobera nkomia na mesema ne mingi no bakuthithia na bakeya musema ne yo murungu no munene kintu kionde murungu atume mesema ne kuthithia kiome kemwe kithia kana mweri umwe kana itareka hii murungu aromio togeya bwa Meru tuendelee kuona maendeleo tuendelee kuona roe no tururwo thine to sana ntesia tonto cia ndwandra kwa hivyo ndaburomba itu atogire betu tusokeri murungu othere atwethire no tondwa etereta thiri wa kithiba tendwa ndonde turi aturobete thiri bakweta ndo Nairobi na ne ile nene muno bawekira utogere Meru yetu nde twaromenya bo baisokere na basokere Meru